Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maki bab sebab ia kotoma bicara meraja cucuk lak darona nasange Pak Desa maka dah mestinya ia pengajian ko pengajian bulanan hikmana ia ro ulang ialah hikmana nasabak tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kang manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj ia ko ulas Sabang peristiwa agah ia tu ulas Sabang nomor sidi ia na tu ulang yonroi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Sya'ban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa salang ibu mangolok kami Masjidil Aqsa masam pajang 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik lagi balik iloko Ka'bah Baitullah di Makkahul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Saban, nasabak kaya Saban ini jauh pedangi cinampai sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Saban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia tona alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nah kedana bita syahrus sya'ban syahri. Ia tu ulas Sa'bang ulekku. Jadi ia ulang ngebu kang ia ular raja kalaba nih. Ia ko ular raja ulang istighfar. Ia ko ulas Sya'ban, ulas salawat. Si baba baca Quran. Jadi ia ulangnya 2 amalan. Tapi situ kan natalu kan. Kata to pandai tamah kada 5. Di mani bakai katuleh. Pegai ma puasa. Pegai ma mengaji. Pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah. Mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban ni. Yang kedua. Pegai mengaji. At-tadarrus. Kemudian yang ketiga, pegai masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambah yang baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ramalan. Nah sabak mega tu matu umat na nabita tak dinna uko ulas Sya'ban. Masa urut tu tahu mati biasa nak kulasaman. Karena ilawin atau malampi-lampi sunga. Iya. Aja mo ta maselang. Iyang pay suruh ki milaw dong. Maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Po tatambay nga baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikni Ramadan. Pada piri kak pengulan ramalang doa apa pelampi sungai ya ro iya nampak megai kata tak den iya mudah-mudahan dia laki garis si okoro jadi diusahakan jadi pegai bisa lawak kulang ya tapi pegai salawat minimal sisap buseso iya dek tonanu ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menek sisa bunia tu. Iya. Apalagi ko ilepi icapak lile ni alepong ko kadanga enapa ati ipas solawat.
Itu bisa 10 menit, 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko patapulo ni taong umuro angka salawat dia nalepa kang ilillah. Ibaca supaya ialengi atajangam mata batengi. Aja no kumana lillah itaro. Ko ilala ngati itaro salawat sesa. Aja nasu nalepa kang ilillah. Ya kung ka salawat tayasa salawat rahasia. Dia nalepa kang ilillah. Ati mi masalawa. Mak bicara sendiri tuh. Namo manan na ki makwe jalato salawa ilalaro ko makiro ko yero na pa kita we. Ina tu nakataw pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pong Allah Ta'ala. Dan itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Nanya tahu makero pak de nakada ko pamasigi de namo ko micopo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tahu dani pong Allah Ta'ala. Namo ko migalung mak dompe mak bajase ko si sumpung atin na tahu dani pong Allah Ta'ala itu. Namo ko may sekolahnya, namo ko kantoro itu datu da maroki ako may tapi si sumpung yatin na si Bapong Allah Ta'ala taon din po Allah Ta'ala tu. Jadi dito tu nakada ko pamasigi apa makay gato ko masigi dan si sumpung yatin na si Bapong Allah Ta'ala onron na ito 5 HP mas sampayang ito yang kamu itu. Jadi ya tidak mutlak itu. Jadi aja takada ko pamasigi na pa si sumpung yatin de kenro ki monro matangangi mapalario to nasib betul hati masih kiri lori pong Allah Ta'ala. Itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Jadi itu tu hati ini meli pasti sumput pakanjaki si sumpungan. Kemudian ulas sabat tu ulang ipendre tu ilar porok tu amalae ipatan tu takdir 1 tahun ke depan. Yan tu konis Sya'ban ni. Itu ampai suroki mapuasa konis Sya'ban ni. Biasanya nispu si tengah. Jadi tengah na ulas sabang. Iya matu kumeki mapuasa kamay nama kanja. Tapuasang 10 telu, 10 pa, 10 pa, 10 lima, 10 6. Ang kataw mali 10 telu, 10 pa, 10 lima. Tapi aku ya 10 pa, 10 lima, 10 nakat tengah na ulangi. Itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya komeki malolo pulana ya tu ipake. Dia na baru ba manatu watak kali ku ya tu na panandungat puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasa na Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isiulap bujur ko na jame tu talung sulal na siulap. Tapi di tamatoy aja nah. Malolo mato pulana ki matu. Itu. Iya. Iya robo komeki misang ya ti puasa Ayyamul Bid. Tanya puasa na Nabi tas ito nga puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokulino oleh suruga mabulo manam yalili na nataro dosa pa palanggaran nasabari na puasa siya suma puasa bagi telu watak kali na maputi mapacing mapuasa idong ngaso 2/3 watak kali na maputi gana italu ngaso mapacima na ngalilina yun na to ang payasa puasa puti apa napapacingi watak kali na Nabi Adam maka dia Nabi puang talingi umak ku ya puasa makanja napake mapipaci dosa lalan nasi ulangi makanya disebut puasa muti. Tengah ulam ya 10 apa 10 5 10 nangopo na ulang itu. Jadi matu ya kan nisfu Sya'ban. Ya ko malam nisfu Sya'ban ni 1 gaji ro na 7 matu 1 kayaknya ya. Iya ko na 7 matu ya ro baca yasin ko mangaribya katalo. Tak baca yasin katalo ko pura masa pajam mangaribya baca yasin iya ya si pamulangi ilaw dongi na pasalama ki polo di sini na balai. Iya yasin kedua ko ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilaw dongangi sebagai untuk papelampe sunga kemudian kemudahan rezeki. Kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minata 10 mili mamane itu di sisa surah Yasin no ini komeki lagu orang ini malampe jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya. Jadi tak puasan ni bajana na sabak puasa nisfu Sya'ban nasanna ya. De tu na tatutu lagi aku tu de na tutu pong Allah Ta'ala pintu na lagi na buka mana
mapamulay tulabun na matan nasoy na tak buka pintu na langi latu ele na nigi milodok pasti tembus loh ko aras. Jadi itu pong Allah Ta'ala kaliman minabuka pintu na langina. Nomor di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kelima. Ya kong katau de natin roko tu lima wan ni makasiwe matarumil law baraka ko pong Allah Ta'ala. Iya ko mati, tak dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya, oh namal kang itu ya itu. Tapi marajirajing, malay kostas. Pamilaw makatobah. Wanya lepar dia natin rolat tu ele malah sanyarang ko salah-salah. Itu. Iya. Iya makito. Tapi itulah amalan-amalan para wali. Dia mereka aku sampai kangi, siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kong katau maka ya ku ya pura kak minu kopi dia watin rolat tu ele hinu memang ni kopi. Lah baki mak doja. Iya, agak kita pikir masih kiri gi mengaji kita sampaja sunnah kita. Sampaja sunnah mutlak, sampaja sunnah taubat ki. Ya dia sampaja sunnah taubat bu. Dia na 2 rakang minimal 2 rakang. Iya, ya kau tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakang. Aman ni iya ko makai jadi dapat na 2 miye jadi itu. Tapi ada ulama mengatakan tidak, taubat itu kan yang pertama sholat, yang penting berdoa di dalam sholat. Iya. Kemudian kama meraja ki agamelo yalo ko meraja makadaki itu hikmah ia sange hikmah pak disangan. Ya kau maka ada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana. Ya kau maka ada memperingati hari kelahiran melo iya ka asok jejengat maka ada agar dialog korak gurung. Ya kau maka ada peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung awak dia lalelana. Makanya maka laki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ko pacaraman ipodaknya maka laki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya ku makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo tala. Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disanga tala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disanga tala. Makanya mode na mega yang penting kawa di tala. Nomor sidi. Kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napa sambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gagok kue pitu agurangan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolo ero pacingan na po ang Allah Ta'ala ro. Subhanallah maha suci Allah pun na mapacingi de gaga wat di madaki makaliliang ko po ang Allah Ta'ala. Asra iya angkay palalang biabdihi atanna gitanya nabi taypawa de nakada asra bi Muhammadin na palalang Nabi Muhammad de to nakada asra bi rasulin na palalang surona de. Tapi makadai asra bi abdihi napalalangi atanna. Berarti tanya nabi tabawa wan malalangi suruh malalang. Namui di angkai hadir aku metoki malalang. Ke katay palalang nareko atay. Iya miko mangaku iya ata belum tentu. Tapi ya ko atay maka na kabedana. Liang itaw mangaku liang iyakui. Meka tanay ki tisa ka Pak Prabowo. Tisa Pak Prabowo kah? Tisang. Tapi nisag ka Pak Prabowo. Ay, jadi itu mengaku maka misang na din nisang itu makiro. Jadi angka tu tahu mengaku tapi dia ni akui. Angka tu tahu akui. Angin launi ni akui ko po ang Allah Ta'ala. Peko carana di mato madalari macawe madape. Makui iya na guru ngato subhanalladzi asra maka dia asra ipalalang engkaro jandi di ngoki se na pintu tae akaci cemi macan ne se susiwan ni ro de na mungkin labi de nang kaya ro jangan akacan ne akatalu se susiwan ni tapi ya kona pano ipu iman na puta ina mo ka 50 jadi to. Ada paham ya?
Jadi pada ro nabi ta makada kini alina mi malala law Makkah. Pole Makkah law Masjidil Aqsa. Dia na mungkin ola siwan ni. Tapi nasabai pala lang ina mo ka 10 malaw lisu gitu. Makuti. Iya. Kemudian asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram. Iya na pokok na ko. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Puluk ko Masjidil Haram, lok ko masigi. Iya komeki malalang ya rota pake ya. Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyulu, idi manang ke hadir upasangi, ya kong kami lo talawi, ya rota pake, supaya ko mati ki, mati sahih ki. Maka dapat ko carana, barak na misalnya ko ki kampot abo kongangnya maka dah, mika lo jupan dar rumah tu kota tiak serai. Target memang ni maka dah insyaallah, oko kak matu masjid raya na pangkep masam pajalor. Jadi aku masam paja subuh ki aku masigi tania ka memang ni insyaallah me kak men reju pandang me ko kak matu masjid raya na pangkep me lo lepa masam pajalor. Ia ka kota salain ya bokonga takut kecelakaan aku prepare na tomate pakutanana pongala taala cik dini pulikin ru ya takut ken ru melolo maka lo puluki masigi abokonga melo ilo masam pajalor ko masjid raya na pangkep maka dia pun Allah Ta'ala atakui na sebab pulukui masigi melo masigi aja tak kada ko kisigi rimatu le pamanre ya tomi tu na pau matu capat malaikat maka do pulek bokongan melo mandre ko sigeri tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh. Jadi di pagasan pegawai kau aja tak kerja melo kantor aku ada maka dah ke masigi ton rima bere jama aku rosadena maka dah insyaallah mereka lo ko kak matu masam pajalor rosadena masigi rosadena kantor. Jadi maka dah ko kak rumatu masam pajalor ko pure matu maka dah ko kak matu masam pajangan sara. Jadi kinro ki malala tetap tu diloki masigi. Dan malaikat itu ditanya cuma itu kenri pole kenri melolo. Itulah yang hakikatnya Isra. Iya. Padahal Nabi tak kamagi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal dia kenal dengan lokor Nabi tak. Ia kola yukurui, ia ko yite to ko Google ia kola gatangnya tu jarak na Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 na kilo lebih. Sisa bumi kilo lebih. Tapi nasabak pole Masjidil Haram ibawe law Madinah, pole Madinah na paiti law Bukit Tursina, pole ko Bukit Tursina ibawa si paliwangi sisa ke Masjidil Aqsa, ibawa la ko Baitul Lahmi. Boleh mani Baitul Lahmi Nabi tanah pertama ke Masjidil Aqsa. Mencaci dosa pada tulak bilala. Dengar padahal ya ko maka malam pu Nabi tak boleh Masjidil Haram lo ke Masjidil Aqsa. Sisa bumi alat di kilo. Tapi nasabak macam ni. Boleh Makkah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam paja. Pura masam paja ko Madinah itilo konrona Nabi Musa sifat bicara pun Allah Taala. Gunung Sinai, Bukit Tursina. Pura ya ro ipaliwasisang inaliwangi Masjidil Aqsa. Dia ni palepang ipaliwangi sisang ibawa loko Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole mano ko Baitul Lahmi na parewa pe manoko Masjidil Aqsa padahal ia koya eka dua binatapu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana jadi ona ko makadaki oko ki aboko jokai pura nitania ka masam pajasubu ki pura ni masam pajasu makada oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajaloro namule pangi man retu nubalo ko pare-pare namule pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba capak na mi lalangan ngedila yan na tunah kada tau pandrite latu memang ko napajoka mesti ang kamun rima palatu napakojoka aja na to joka bawang tapahan ikan kaya to iya ko dia tapahan imakun rutongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya ko makade Isra tu alalangan lino iya ko makade Mi'raj alalangan langi si salah jadi ko makade Isra tu lino minonroy ya nah kada na Mi'raj iya na tu ampai sampajangnya dia tu nah kada makade tu sampajang as-shalatu mi'rajul mu'minin dia nak ada as-shalatu isra'ul mu'minin deh jadi ya kau masam pajang aja na lino tu lino mana wai angkanya agak luko korokan ya roh bata lino miate jadi enreko ko sampajang itu ina tu nak ada mi'rajul mu'minin enreko
Aja na ko to mas sampajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya kipan oko manang ka jen enre ko yase. Iya mi ko Isra, iya na tu lino. Iya mi ko makadani Mi'raj menre, ne sampajang yang matu Mi'raj. Jadi sampaja pay bicara matu ne bicara menre napay alala nga ngihe. Napay niya ko lino he. Iya mi pake he. Jadi idi man ya namo idi pak galungnya makoto. Kalau ki galung aja tak ketemu lo galungnya maka da matu insyaallah rewa ka masam pejalor. Ya pe ko deta rewa masam pejalor maka da ki ko pak romatu bola-bola galungku masam pejalor. Iya. Itu anunya. Yang penting asam pajang. Jadi iya jolo Makkah. Jadi te belane ti nabi tai ti lo Madinah. Selesai masam pejas sunat na pamakutan on ronga ya maka de Jibril. Ko matu malaikat da pura Muhammad. Madinah sanai. Na paitilo baital agasane Bukit Tursina. Pure masampajang ngukor makutan nabi ta kanon ronga ge makre nabi ta makutani nabi ta ko malaikat Jibril makre malaikat Jibril onron na nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah taala wa kallamallahu Musa taklima ukiro Bukit Tursinalaw panapay tilo baital lahmi isure masampaja pure mak bersala nabi ta makutan onronga ge ko makre malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam jaji onron na nabi Isa jaji napi patamo ko Masjidil Aqsa. Nabita ni suro mancajima. Makmuna sinin na nabi si bawa suruh. Ang kamanang ipaturo po lelangi. Tapi tau mati manang. Kira-kira di iman na masigi abo ko nga barani. Kira-kira mancajima ako tau mati mon rin na. Tau mati manang. Kemudian yang kedua. Di tiya usapaka kung katau makadapuli manima meraja nabita na pagkasampaja. Salah-salah laday. Na masampajan naro ko Madinah, masampajato ko Baitul Lahmi, masampajato ko Bukit Tursina, mancajima lalo ko Masjidil Aqsa. Kemudian tabuka igare korangnya. Nabi Ibrahim masampajang, Nabi Isa masampajang, Nabi Zakaria masampajang, Maryam masampajang. Maka nang kagadalili na manasa aga doon na Nabi Ibrahim, Rabbana liyuki mas-shalah faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilai. Manasaro Rabbana liyuki masalah kami menasampajang. Nabi Zakaria aga nasangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang ina natapulalo niya matangangi tato masampajang rilalan na mihrab na nilaw Maryam masampajang o kilalan na mihrab hunali kada Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilaw do loripon na agapi Nabi Isa watun na itanay aga nasang saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasang kami manasampajan na tapu jadi itu sampajangnya mapamulay Nabi Adam ng kami mang makanya watun na pole mameraja Nabi tanasirunto Nabi Ibrahim ko lang ikapitwe aga nasa Nabi Ibrahim aga pole Muhammad aga naliko po ng Allah Ta'ala maka dia Nabi ta sampaja denah kada aga ya sa sampajang tapi ia minakutanam makada siaga. Apa nisame makada sampajangnya kan nisang. Tanya ibadah baru. Nama sampaja Nabi Ibrahim. Yo pur kere kene de nisangnya sampaja tapa makutanam makada aga yasang. Kuri nisang aga yasa sampaja pikko na uma de. Ia mi bana po makada siaga. Berarti nisang. Nabi Musa makoto ya to minakutanam aga naleko po Allah Ta'ala Muhammad maka nabi ta sampaja maka dato misiaga nasa 50 jadi ya tu nabi ni sama metonia sang sampajang ang kami matona sajak Nabi Adam cuma mak dupa-dupa mi ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masom pa dia na roko tato mi siya sumpa-sumpa na lori puangi o koniro riwatu tato na nabiri puji-pujian yan naro sampajan na Nabi Isa yatu ampay nasarani ko masampajang makelo mi magarejay di na roko pada idi tato mi makelo napacuri ni musi, napamakelo ni puji Tuhan. Ayan na pujian. Ito, jajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na binna. Iya mi kumasa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko. Ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha. Iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batu ni. Ini aja to sinero tapake. Mega to tomatot tariolo pake sampajana Nabi Musa. Tu dami na pacuku na pacenga mako nasa salasay ay sampajapusan na niya tu tahu tapakkoro mi tanya to masampajang
Jadi masing-masing nabi beda. Iya. Jadi nabi mana tu pitu langi nola, pitu to tu rupana, pitu to tu tak gesa ko to masampajang. 25 2 utu 2 aja cik di ulu. Ya nangka salasi din ada na tak gesa dia sah kecuali tau mapat dia je na mapat di utu na tong kangi si wali ko cie tatan. Dia mereka. Jadi mesti tak gesa mana ngiro. Yun di makun raye aja lalo tasorong isali sapat talayolo napa tasujuki nasabari na din tak gesa ko yawon ro sujuk. Dia tu nasa sujuk tak dia nasa. Mesti tu yolo na sali sapat yon ro sujuk aja na yasek na. Dia nawat itu. Nasaba yan ang kataw sujuk ko care-care makdaki ko takalena ina deha nasa sampajana. Dia nasa sujuk na. Batal. Kemudian sali sapat ta aja to tagat tangilaw monri. Nasabari na pita to alonge, batal tito sampajange. Nasaba iya to na yawana sa dangit, tanya wajahon. Aurat iko makunray. Kaya miyolo kang kami garisi na sa dange. Yan aliwan na lomon ride na to nawat ding. Yan na to ampay sa lisapa na imanta siya. Ulama Syafi'iyya, ang kakare na to cek de itaro igat talayolo. Ang katu patempele na makoy. Sa lisapa makero tali, makamote ga kosopi. Magala mo ki malanca. Iya. Jadi engkau tu cek dia karek nak korota template memang itu patutuk nah. Itu yang paling aman. Apa? Ia tu ulat tai di makun raya aurat tu. Ia nang kapita si lampa 2 lampa batal isam pajangin na sabat tak buka aurat Ayo pi dia rone namo pita mana ngulu dia na marigaga. Sabatannya aurat. Dia kacau cek dia itu aurat na rone palawangan nami utu elah tu posi ia makun raya na pala liman nami si baru panabatannya aurat. Itu kare bahaya na tu di makun raya. Ya to na tu ampe ko kata beri makun raya. Aja na naliwa 5 tamen rela ko do cilita pasilampu bani salengkata supaya dia na tak gat tangero pakiangin na sabari na pita pergalangan. Itu sudah diatur dalam agama. Iya. Dia nama raja itu ia mikoi Allah salah-salah itu. Iya. Jadi ia tu kata beri nama makun raya kan kami loh Allah. Ia na sabayat yang tak gat tangi. Jadi cukup diangkat begini. Si lampu ni salengka, iyo putuarone acuri nabita, maka da si lampu do cilin na okey. Angkat tapi angkat tu kita rone sol 5 komi sampai jam makun rin na jam itu. Rone tu ya. Itu. Jadi aja na tamparang itu. Iya. Kemudian jadi ia narona ya la dasar pala guru ngangir. Kemudian iro nabita purana rumah sempajang nak mancaji mango Masjidil Aqsa masu iyoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko rumah lepang malepa yase tapi malibu yawa oko ni romenre nabita tudang boleh na ko Masjidil Aqsa mas sempajang mas mo siya liwa pada di makna masuki matembok-tembok tapi nabita de angka batu kor oko ni ro masu nabita oko ni riasek na tudang oko ni ro ijampu nabita ni penre ko lagi cuma waktu na makat de nabita yoli menre ko lagi macu tu ya batue nacuri nabita tapi nacukuki nabita na batue macio lolo tu menre makade nabita oko no tu aja na macio de to na kana nabita rewak ko makarami okono tu lepatongang de tona no okotanai de tona comenre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini dia na tak ges okotanai na lebih 100 kilo kapangnya batu pitimbangi ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Jadi magala HP ko tabuka ko Google maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj pita tu yawana dia na tak ges okotanai tak gattu mematu ya ya jeng katu batu de na tak gis ko langi tanay de tonen re layase nasaba nabita suri monro kada okkono tu aja na macho de to na kana nabita rewa ko jadi de sisa na rewa lokolino de to na cocok macho jadi lepan yokoro itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada iya menre ni nabita yoli loko langit pertama maberesal langi bukaran ni Nabi Adam dupai nenek Adam Nabi pamulangi jadi itu Nabi Adam oki langi pamulangi monro
Na yato na Nabi Adam, iya ko giling ilaw ataw mi chaway marior marano. Ya nagili ilaw abyo inatarita singo-singo. Nasabaya ko giling ilaw ataw nitay ana apo na. Wija-wijan na. Iya madeceng. Tapi iya nagili ilaw ataw nitay ana apo na iya tulima pakere-kere. Tulim minum mi boto mi magi. Iya naro patari Nabi Adam. Jadi aja tapatari Nabi Adam ngampeta. Iya aja tapatari neneta Adam. Maaga je kong kanene mitay apo na kadawi ko giling na soe apo ko ya kanya na giling kanya apo ko makay batasi wali makko matito Nabi Adam ya nagililaw ataw nitay umma na nitay atan na agasana ana apo na ya makanya MP na sa balakanan ashabul yamin ya ko ashabul shimal ayan na makaleleng jadi makanya nito ko tumon ri ataw namo to masampaya berejama makanya to ko ki ataw na imang jadi tukang ko imang nyokwe jolo dia pajak dalat tu ia tu ampai ko ia tu onrongnya kami nama kanja ia tu pitu tau okoi monrin na imang ia na tu kami nama kanja pitu tau okoi monron imang itu yang istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapa apa ko tu salah kami imang itu 5 kadami aja mau kada patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya roh alai sebelah kanan ashabul yamin tali kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko to tama masigi enatako di to panatali sa mana sa belah kanannya sa pioloy ukur tali sari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero na patali sari kiri ko makalai panoni lo ni kiri apa de to sina cocok yala de na cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya na rekowat di mopi ia mi kode de nawat dinarubah hukumnya pak masalah itu kumakaraki meki monrika nama na tipu imalo korusun atau monrika nama na kade na cocok kan iya jadi dia nawat ding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makiro itu ketentuan agama itu iya kemudian menra inabita magi na Nabi Adam makie iro nabita matakziyai biasanya matakziya naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam nasabay itu Nabi Adam tau pole suruh galau na dem para lolino maka kanja onro na kasi nitila kolino apa dua solangin Nabi Adam situngan na ibalisi ila tamamukka bici beli makada biat ya memang ko besa manre tubuh dia tapi makoko na palaba ni puang Allah Taala tappa makap di baini na nasa cobay ya tu bahaya na kabi na baini itu ya tu malari makasola apa tappa magiga itu makada na ibalisi ipalaba ni makoko tappa makobi nasa ya coba ni itu jadi ina ro nasabari nanre ya demparmetilo kolino pasangi makadaya kong katau pura madece na tako bangkaro aja tamabela tasumpung ina mo mabela si sumpungan taloki sila turahmi loki pamagoy nasaba tau masara tu nyawana kasi iyo po ko tau pura kasi sinasogi aja mo talong mitay pak madari tu matanre bicara to sugi bunga kumani jadi pada mi kong ka bupati na tapapaja manci bupati are gi kepala dinas nanca ji guru biasa loki mewah-mewah ada istilahnya aja tarupa berubah makanya mi pedek ko to macawe aja na jabatan na rita supaya ibu raiwi atinda maku ya tapi ako cama manca ji bupati aja mo talong mitay menre mo itu itu makir kemudian naik ke langit kedua menre lakini kedua si runtuy Nabi Isa dua nabi okoro Nabi Yahya dua nabi malolo talu tu nabi malolo dupai Nabi ta Nabi Idris malolo to tumuro na tapi Nabi Isa na si Nabi Yahya tau makaleliat tu apa Nabi Isa jaji de gambo na Nabi Yahya pa aja ni macare pabaine na Nabi Sakaria na matampu mo pa
Jadi dua orang yang aneh itu. Agama maknanya rubu, napasangi pong Allah Ta'ala. Maka daya ko angka aga-aga mo chinay, na mo angka tanga mana rupa tawe. Narekumo kumisang pajangi milaw. Law susangi ito bicara na tawe. Yan ito nakadagurot ta kalisiden ring. Ya ko bicara taulino mina pada mo kiata. Natanya puat tu. Yang pay ko taloma dottoro nakada dottoro dega Pak Burani itu lasata. De tu nakada de na disaw ya tu makada mi dega Pak Burana. Kapak ya tu dottoro kan naburai mi de na pasawi lasay. Ang kaga dottoro moki maka menyembuhkan penyakit kanker. Dega maka dami tu mengobati. Nama-nama igare. Iya nakada dottoro de paga Pak Burana, de tu nakada de nasaw. Maka dami de pagaga uruntuat di Pak Burana. Kono po nga Allah Ta'ala mangilaw. Apa, iya tu po nga Allah Ta'ala tugas na mapasaw. Iya ini laomi makbura. Neko dega Pak Bura, lari ko po nga Allah Ta'ala. Jadi ko loki doktor aja tapodangi maka tapasawi la saku de, tapodangi kada taburaiwi, napa po nga Allah Ta'ala tilaw pasawi. Tapahan ibu. Maka apa tiga ibu-ibu nasa pulin di rumah sakit. Wajah si di juta. Ipares sa maga, di nasaw lasay, na di meto na pasaw. Masa makarami mangobati. Ya ko naburay ki, na di nasaw aja tamacay pa, pura ni naburay. Kira, tapangi. Jadi, si salah tu si salah. Cek de tu bawal lesena kidai na masolang, cek de bawang. Jadi, ya ko tolok ko doktore, tapodain ka de tabi, dia tu pa juga doktor runtuk jago. No? Dia ka runtuk doktor ya jago, pa ko kata lo makbura. Tata ita na yolo. Kada agata mapat di. Na idi mo ato mo tanay. Jadi nama-nama igare. Tapaya tu agata mapat di, magagata saddi, kenri tujun na. Na idi mo na tanay. Ya kene tahu maca kada paresa ni. Aja na ya mo tanay. Tapi ini mo na tanay to. Nabampa-bampa ni wattage na para suro mga na sentereki si mga tumatay na sentereki na hindi manamoto na tanay. Jadi aja mo tamalada mano. Ya tu doktor itu gas na makburami matomi. Po nga Allah Ta'ala mapasaw. Aja ta masara ko dia na sa ulasata. Sa bao ko po nga Allah Ta'ala mangilaw. Kemudian yon na dua nabi. Nabi yilaw-law memang. Iya. Nabi Isa yilaw-law to. Nabi Zakaria milaw-law ti ng katiyala Yahya. Magata kira-kira kung kataw arwane mauban ni. Menian na pulo na taw pura na boting. Napabayne na machoa to ni. Na degaga wija-wijan na. Natako tapayaling hana. Kinri nilaw. O kilalan na miharap Iya. Jadi itu ampai makan jala ada kong kawan rasam paja ya kibo aku boleh. Nam, tanya musalla. Akibo banyak kilala kamara tani ranri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro. Pak mega toje tu di masam paja kalete-lete. Ko banre na lamari yang kata koro larok sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamara. Kata ko kamara lo sa dina gulukase de. Sakara kenroi de. Iga on rom manasa. Iya. Atala mielena. Iya. Padahal WC na mga kabalo. At 30 juta, 50 juta na koso kang WC na non rimi jambang. Padahal onron na masampaja de gaga manasa. Iya. Enda pasang kibwa ki onro si Pak Dodo po nga Allah Ta'ala komeki tarima dotta. Iya na tu guru ta kaya Jadur Rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana. Si tangan onroy matinro si tangan onroy masampaja. Ina iya na melo masampaja tano koro. Na melo masikiri tamo koro. Na melo mangaji tapak koro kiro tama. O kirilala guru ta makdong sehingga aga. We malomo itarima donna. Jadi itu kuncinya. Ya kung ka santri na melo rewa na dia kan atamparan. Nak kada dega aga dui kupung me kaji rewa nasa tama no nak kulala kamara pareseresek. Yawan ang kangulongnya ron-ron na patadang utu na kumasikiri. Iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto. Itu karena langsung dari Allah. Kan ayat huwa min indillah. Tapi aja taki buah korobu na sabak di minta sapa. Purakaman ya assalamualaikum assalamualaikum napis. Aja de tania koro katana iya.
Kemudian 10 menit na si Jang. Jolo-jolo ya. Kemudian Nabi taru menre si runtu Nabi Yusuf. Ia Nabi Yusuf Pak bendahara negara. Ia kuidi menteri keuangan, tapi makaleleang apa itu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan. Mancaji menteri yo pui di Indonesia madari pura pi mancaji menteri ni tarungku. itu jadi tak balik. itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara. Jadi okko ni rumah guru Nabi ta bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara. Itu Nabi Yusuf. Minre iase tahu jago to naruntuk. Nih kan Nabi Idris. Yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na kuasai. Dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf. Nabi Idris. Iasa tahu acah. Nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris. Lai jaga itu ini dia nama dosa. Makanya Nabi yang paling hebat, yang piramida kan Nabi Idris. Rancangan piramida itu Nabi Idris. Arsitektur modern, tulis menulis itu Nabi Idris. Jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris. Iya, 72 bahasa yang kuasai. Menre ilayase si runtu Nabi Harun. Iya Nabi Harun pengawalnya Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa tahu pura maloli lana. Nasa bawat tuna anak nawo angka awara. Ti semesang awara to. Iya tu ajue pura itu no macala kapina na nala yaro na panapatamo ko sumpan na masola lilana. Yan tu ampay din na makanja kung kanapau. Pada makaledi galetchoy. To? Pak pure maloli lana. Yan na tu ampay ko may macharama Nabi Musa ina iya tu nauling-uli tu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Panasa deje na makanja timu na liwat cincolan na jamaah na. Itu iya Pak jamaah na tahu acah. Uy tahu acah manang. Na tahu din na makanja bati na mabicara. Yan na tu nala tahu. Nale na sampai pengawal jagoy macharama, jagoy malobi naruntuk Nabi Harun. Tanya Nabi situ kan itu Nabi Harun tahu biasa nih orang soleh tapi lagi damping Nabi Musa mengilau dongin Nabi Musa na porang impuang Allah Ta'ala pancaji Nabi itu iya sehingga dia menjadi Nabi. Menre ilayase Nabi ta si runtuk Nabi Musa langit ke-6 napa teri Nabi Musa ya nasiolongi Nabi ta teti we matana Nabi Musa masih nyawana magay nasat dega ga Nabi cau egay umma Nabi, cau egay umma ko tama suruga kecuali ya. Najalo meti Nabi ta. Dega cau egay umma mu Muhammad tama suruga. Nakala ummaku, yan naro patari Nabi Musa. Ya makanya di yang kay tamo ko ilala masige ko dia tama suruga macila katongan. Apalagi panitia ni Sirat Mira. Itu jadi menre si Nabi ta langit ke-7 Nabi ta na Nabi Ibrahim. Neneta na korok. Pak neneta ti di Nabi Ibrahim. Ya ti di annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim. Iya. Nabi itu puluki keturunan. Makanya ti di idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim. Maka tu kanja neneta idi. Maka besar. Iya. Jadi yang kau tahu maka seke okay tanya apa na Nabi Ibrahim itu. Itu. Iya. Maka tu besar Nabi Ibrahim. Iya. Maka nama besar si sabu bembe nak kerobang si ratu unta. Uy gala kapatugaga nagere napatawe na panre iya tengi gitu ko gamay masike ita gare ko to makaroba idi malisaping idi to papiaray ibawa ni lobole ni gere pure lale isa sa ipasara isa na seperti kami yala napay megangi ya bagyang ina yala makoro pa rin tagamay tapi yo pwede melo na bere to linatangan nasa may gamo pa di iya naira si itu apalagi makokoang ka na lamarita usek gulukas ega lamarita ukat di itu malibale tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanaso
macalak mata na manca gisak batu ilalat de. Padahal kay bali bola naman repecok lada kajulawi kasi de na bawang. Iya kumiki mitay nene na tau seke nang katau dua gulu kasok ko bola na nene na tau seke to. Dito gago ko asak kami man ni. Mako mitri mak bepay. Ya biasa tayo ko mak bepay nasa alingi bali boleh patekang ina masolak mam je tu ko monroy. Iya. Dia tundur leman remanam. Yo pemako ka nasa makanya tu tiyan dia ko mencake-cake. Patanya tu ko batu. Di nagana dari lakat di. Jadi maperingarang aja. Iya ibeli si mo je tu tuli mak bici dah sampai cake-cake pasimuan re. Padahal dek tu ka monro bawato mi matu ya. Yo pui di makoko makatan repalaki. Napa makaseke kan? Deme tu tanah tu mapake warna. Namo manu tami mate ka mapat di situ bali bola. Dan niya manu situ kan dapat reke lagi punana. Kada itau seke mo iya tu lawan jo. Iya, jadi makira iya. Abas saki. Napa ni tu tau maseke desi satu gase ngaranna. Apa namo tau seke cacatoy? Iya, desi sa gase ngaranna tu. Iya, angka kata seke ipuyo kata seke. Deka. Katu nasa seke patiano pada liwa piale na. Degere. Iya kota mabasa namo tau seke ipuji toy. Iya. Jadi aja, napa itu kata seke mate jarang milau doang itu. Sikap bile mita. Terima kasih itu nasa tabat nih. Pada mi Mario itu ya nalalo ko sida pena ki buru nasa ni kan nasa hajianu nasa ukat di pa biasa itu tahu tuh liam itu deka ada sisa kasi ngaranna iya aja tamaseke iya ko mabasa ito na paja rampe itu de na paja mate te mandari itu tak janna we laba ito de cing laba itaw kanja mako tu iya buka tahu seke maka na mate yaro na sa taro ni to sukuru mo kumakada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya mana kumakada milaba dia tu tahu seke dega iya jadi aja ya na tu nakada iya tu tahu masek tahu membasa macawe ipojo kepada narupa tahu macawe pole suruga la ipojo ko pong Allah taala ilaw doang ko malaikat mabila pole neraka. Iya tu tahu membesar itu. Iya. Jadi pupada memang ni angkat patu tahu malah tahu mana maseke awe. Iya tu na degaga nak na ya tu na makareke. Isakada gaji na aja na. Iya. Iya. Jadi maperingarang aya. Nasaba magay kenro kije lo melo de tamate tataki yang pay makadaya tu aja mo maliki ulawang aja mo na taliwa-liwa yan na yalay paryasang yang taliwa pak makato nga satu kataw makbulaw makokogang kasiku deje na rante na babba iulawang ito pa si na gang kasiku kamana ni cicing si tonra kato ni pule bandre kato ni rante onroto na ko jak kades de na nakedo natukulawan na joka gere makatuti gagang kasikulawan na dua sabu minasumbaga makato jadi aja tano istilahnya syukuruki kong kapapedale na po Allah taala tapi aja na itu kang maki at dunya masraatul akhirah iya tulino darat na suruga. Jadi ya kok komilino tataro waramparata o komitu dara itaro tanat-tanang. Iya. Biasa ki mak dara to. Iya kong kapak dara de natilaw bola na isa dara na. O kumana mi dara na nataro. Rewa ilaw bola na maliwasang. Maka damage nasa wong kamiro bodong yon ako dara. De na niyala ang kamiro kadubuwe ko dara ang kay roladangin kay capak lo ka koro de kana ma rewa lo bola na. Makole mbak tu tau de na sidakangi waramparan mate matu napay takajan na lang ke kulino lawak kutaro de apo ni lala rewa maka dito mo tatariolo na ringar ako riolo tamatemo
Ia tu ko bija-bija mumurano nga buta ciwali ko. Ia ko taulang nga murano nga buta rapa ko. Ia tu. Anak mo melo mo ngara makadali na melo kiringang ipajayvi. Ikiri lagi lo jupanda makulia ya minatalipo ko capu idina. Kolat tu ikirimangi ma SMS man itu kadang-kadang ikirimat talat. Denang kana pamago makada madisi-disi mo ki gatu mapurani ka manre denang ka. Manas satu ki apalai ko tomate. Iya. Wija-wija. Na panime ka tanay ki ingki diang ki hadir ako. Akasya kata syareki buruk na tomatota ya mateo lalo na sitaw. Lingang nga kadua. Idi lagi mapahangi agama to lilaw mapangaji masampajang. Palimatan re akadua mi lo syareki buruk na tomatota apalagi wija-wija tadi na pahan. Kuya tataja pa jay. Tinatanya di tu maki orang ibu ko ngalit taman rasa gitu. Dan pasti dijalani. Iya, maka na po jika lakay ko de cucuk ni na po mako ka tapi ako mati masa dia nak bay ni. Tuki lagi melo makbay ni palay ko tumaan. Aja. Iya. Tatanay ni gari lakay tamato ko rewa ki makada. Pa, kira-kira makbay ni ki ko mati ka. Palinga makarami tarumirita. Ya itu jawaban. Ya upasa memang ya. Pada mo dia rone mako to. Maka na po jika bay ni ko ya mako sana mako ko. Mate kita rito nga mo tu do ngaso talong ngaso. Ampahari mamakoni. Yan na ito nakadagurot tabi kini musang imaga sijak na nalupay ko tayo mate ko. Na degaga bicara taulino wat di pangaruhi at tutungam. Kini musang imaga sijak na nalupay ko tayo mate. Wat di jaja soy pak tarimo tawe tapi baja tidak akan. Sampai 3 hari, 5 hari sudah berhenti. Maka dami tayo labat niyan. Bahkan begitu cepatnya orang dilupakan ketika wafat. Kupasan. Dan kita semua pasti begitu Pak. Gana siulat tumato na pinrek mo to ko Facebook bainena. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Yeah. Sungguh cepat terasa. Yeah. Si senang kadu dayawan asa sabar saya nasa makasih anyo. Anyo. Jadi maparingaran aya. Iya. Yan natanay dito tarong ang ialala ng aleta. Manrasa kita. Masigi tayo ni luar biasa pa. Kaya di na mabas sa tawabo ko nga ni. Di na mungkin ako masigi. Maghala mi masumbar na ako masigi. Itu baraka itu. Nampan itu dali. To na makanja mo masigi. Itu makanja dali ako. Yan ang kamasigi di nuruso. Ito na may jaji dali ako. Pak di na buka ipong alata la baraka ko to kampung. Maka dia tahu pandrite maka dah tu malaikat bolana lagi pun Allah Taala ni bujampai masa go jurusukat dale. Ya tonang ka kampung nama kanja mo masigi tarenre dale aku tu tengah kampung. Makutiha. Nasabak magay baraka. Masigi tay di luar biasa. Mako mo ni batay na panitia. Mako cuma itu ko to panitia masigi mako to mataru-taru cek de to pa. Pa aku bicara taulino may yang kali nga mapat di ulo. Oh, ka pa to bicaran. Tarutami tu din ang kanasumbang. Kami ko jumain ang kamakalapit ay barakallahu na tama. Pura na mabirasal lang imangin lupa na maso. Kami to mako to pa. Tuli na tunoy ni pelo na mataja. Yan na melo na tamalo ka mata. Padega. Padarila lo na po. Mangulo saliwa meman ni sandala na napatama. Ito na may rada. Apa ni? Tulimon rimiti monro. Yan ang tumakay kabicaran na. Uwe ka pa to. Yan ang tama. Masih kita pakajili-jili sa paagar o kurang. Kami ito tayo mako to. Yan tadi pa iba kada. Pada mo iti di pangurusok masigi. De ito na jamamanang ito pangurusok masigi. Pade. Kini ma jamamanang ipanitia na makay niya mo. Na madari tapatapulo panitia. Madari korapa kita 5 misipulo. Makutihan. Itu ya sangnya dece meraji-raji memang. Iya. Itu kotora apa? Memang itu pe makanya itu panitia itu madu-dupang angka gonci pokah. Angka gonci pas, angka to goncing Inggris. Kaya kanaya sa gonci pokah desi sa kanis na jama, kabami sana.
Sudah kenal aja umpatnya kipasnya nasa ikosle itu matu dia bisa. Sudah lo mapati radio nasa dia bisa gitu maka cahaya masolangi itu matu. Dia kagak, dia tuh kunci poka. Angkai lau rapa mama komam yo tuh. Dia nak kena mate. Manre tahu manre ni pure mak dek selesai gonci poka ya tuh. Dia sisa kena kenri pakai. Angkat tahu tuh gonci pas cik dini. Gaga suruh mapati radio nasa dia bisangi ya to ako mapatu AC na pasak malang. Saya ko AC alemok ka na ya jamay. Mapajala dinamo ba napu ya lagi dia gaga. Itu igonci pasasan itu. Angkat tu goncing Inggris. Wali naman nato siya. Alin na to masari alin na to bang alin na to kamal alin to memang cajimang. Itu alin na to lomak balanca alin na to rapa. Ang kato ya tu alin na mana jamay. Alin na matender alin na pokokna. Jadi makito. Jajan na jamo tanu ko deceng makarigur ta kali si denreng. Ya kong ka deceng mo jaman ang katantangan na paterui. Nasaba menre daraja mo kutu ko mo jamay. Tapi nang kadece mo jaman na dega katantangan na salay bawa ni makamoy katawa rin tigaw itu jama-jama. Makiro jadi yan ang kadece nang kanataw maka dito tamo tayo riolo. Yan ang kakampo monroy na siriatiko te berarti madece no tu. Apa angka na tu nita. Makiro. Jadi ajat dito na kada nang kataw mapat di ati de na siriati. Dia nak kena mapat di ati. Itu si salah tu. Apa iya kok kilala masolang mana tu? Iya na iya. Ya tu ampe betul na melo pameraja na bita. Laipui arona na payala jantuna na ipatamo konrong na payale we samsam aga maknana pacing jolo iya komelo ko makasibing apa iya mitulat tu iya na masalah ya dena latu tu iya na iya masalah kang o kumana mitumon susah do padiati lasati tanreati itu o kumana nang katau borro oki masalah iya nang katau pacok do kang okoti masalah iya atin na tu masalah. Jadi pares sayo ya tu. Ya na iya tu makanja. Ya tu ana iya masalah manang. Iya. Namo siagay gan na sa kingker tapake. Namo lete anita layase. Nareko ya masalah to likiru bangin na. Iya tu makoy ha. Den aja na tamaka na maballo. Tapi namo biasa-biasa mi tawe. Nareko makanja iya tinna. Ina to limanya makinin nawe ha tawe. Makiro. Iya mo tita pakajaki. Yan na makanja istel ilalang insyaallah. Iya nang katau de na melo tu dan riawa. Palai ko pole ni haji. Akat dunia lon na maka. Na kada tayase ki paji nasakon melo igatang. De na melo lok yolo na patitikapan tulok ko man yolo na busara ay. Tapi dito gago ko de gaga. Pak itu haji situ ngana hadiah na mi Belanda. Hadiah na Belanda itu Pak. Pol iya na pole tay makkai na meway ha. Ke Hashim Asyari pole makka mak guru rewat newa Belanda. Ke madah la pole makka mak guru newa Belanda. Makka dai Belanda ina iya na pole te koro. Mage newa manang. Jadi na data. Sappa iya ro jokai okoro alingi tanra. Iya na tu ni ale makka gelar haji. Iya. Jadi aku nggak tahu napu jila ada kuyuli Pak Haji hadiah Belanda ya tuh. Iya, makanya sebab makanya Belanda ya nade ni aleng makoro de ni risang. Yo pokoknya risang aleng galar haji. Ini tuh nale. Itu gara Imam As-Sudais iman na Makkah. 10 itu manca jima de nang kanioli haji. De makrami teh Syekh As-Sudais. De nak kada haji As-Sudais. Itu yo pui di haji pi. Ai dah kon dagang na dega haji deu lah. Menjok na. Di aja. Iya. Itu apa ya komelo ki ale mana galaro ko jama-jamangi mana haji mi bawa. To ya ko pole maka yoli pa haji. Ya ko pure ma puasa yoli pa saum. Ya ko pure ma sampaja yoli pa sholat. Ya ko pure ma pasusak ka yoli ni pa saka. Mesti na kang kamana galarna. Pak 5 rukun Islam tuh. Iya. Iya aja na pole mi bawa haji polioli Pak Haji. Itu ya kira. Tapi aja tersinggungi dia haji ya. Ya de tu nang kawasong ko haji Pak. Pak tanya itu ka haji. Iya. Magai ujagai mi parasan na tamatot tero pole Makkah. Madari kasih na balu pangempanan na balu galun na ulawan na garangan na balu.
demi untuk menunaikan ibadah haji. Rajinna napa wadina patopo ya tu songko haji kulun. Ya tu to material untuk pakalap biar waram parana sebagai tanda kesyukuran. Aja mulak gay jolo songko haji mugangka patapula sona. Aja muludung nih untuk memuliakan itu. Dena salah supaya satu kebanggaan kesyukuran nikmat Allah. Iya. Ya songko haji itu sampai dena kawas songko haji. Iya. Apa mah ya ketemu mas songko haji wela dapat tahu 50 juta di mak da 7 juta nang koso ka menrek Makkah. Iya idi laumi bapa saem wajah 10 5 sabu songko haji. Ipasa ko kulu epat di itu tapayoli pa haji. Woi, dega kata. Iya, jadi saya tuh masih menghargai orang-orang tua kita. Iya. Jadi itu kuncinya, makanya muliakanlah. Iya. Aja lalo ni bawa lo berondangnya makandang. Koto haji nah itu kasuku itu suku ni ibadah. Iya. Tapi upasangi ini yang terakhir. Pasangi ya kong kadita masagena Pak Bu. Wadi mendaftar haji daftar ki. Aja na pelas umum ena. Umum ena tonri mendaftar. Ko ganna muidi tak tapake mendaftar nang kamatota balanca. Ang kamatona pake keluarga ta. Ia mi komarat jing balanca ta aja terdaftar haji. Ia na rota tutupi. Karena itu hampir sama dengan pahala haji. Menutupi kebutuhan rumah tangga itu luar biasa pahalanya. Itu pahala jihad. Iya mikong kamu di nasesa maka dan andaptar ki haji. Aja na pelas Yang penting angka nomor kursi. Maka daki, uwe na metalada ustaz. 30 tahun lebih. Tanya urusatta. Tanya urusatta. Iya na pura di mendaftar. Natako deto menrek maka gara-gara aturan negara. Lolongan apalah haji. Iya ko mate ki matu na den to sampah haji natako angka anak tak bisa berangkat haji wat dingin na haji ngang nasabak kita sudah mendaftar haji dan sudah berniat. Itu kuncinya. Apa mega tuh salah-salah awe pura di mendaftar haji angka patre pelo bici asa pasunya tuh di mula umrah. Iya masih lada ko mata aja ku ya tuh miko gajo ke Masjid lo matok ke Mekah lo matok ke Madinah. Ci di bawah dini tamay lo arapa inre mano jolo umrah wi nalatonga ngidina na palo umrah iya na to tahu pak tahu sigili nga ngotak na tisamoy sange umrah sunnah tisamoy sange haji wajib de na madosa tay ko de na lo umrah de ko mampuy tapi ya ko mampuy tay na de na menre maka madosa itu makanya andaftar ki yang penting pura kita daftar aleta tidak naik itu tidak berdosa hukumnya. Kenapa? Karena kita diatur oleh negara, bukan agama yang mengatur. Jadi pahala haji itu jalan terus. Maka itu iya kota pasu ini tetendre kang umrah pada lebak nia tu teh maka dana balu imotoro dan aliangi heleng. Tak paham mo? Makitu yang pay maka nak tahu sigilingan otak na pak na cabu i haji na nalau umrah manang kayasang iyo po kotol yang kamu tapi mapasi puluh di sinajok ka umrah din na marigaga iya napa ni di romalo lisola umrah paja-paja ini saya dero maka de ini bukan kesombongan Bu akaserana ya leh hadiah umrah kemudian dikasih haji purode itu langsung berangkat. Suami istri saya tidak ambil. Kasih anak yang hadiah umrah. Baru 1-2 minggu yang lalu kasih talipongi Kak Poli Kalimantan. Tabe Pak Ustaz, mereka bawa kilo umrah si bawa ki joka. Aja gak katisam. De, saya enggak. Maka tabe tak sumbangan ko pesantren ko tu sida pena nuta. Ko na tu macawe. Aja nata bajo lokwe. Magay nasaba iya ro umrah sunnah Pak Bu. Iya kupure ipigaw stok pahala na dia nagagatambahan mati ki sikok mito tapi ta coba gare bantu sila surat ta ya de na mampu maka ga tahu Pak tahu madece tu menre maloli selomor tak be katal usitaw nang kay keluarga na kasi sila surat na de ga maga de ga maka angka anurena masikola de na napake makamaja padahal angka anurena makapala kora de na bantu ya tu umrah ibadah pribadi mi iya tu kota lengi anak iya tu keluarga ta makapala napaki maka pelakoran napaki masikola siaga kan na ayat na baca dia na paja lari pala na lokuri di mati ki matu dia na paja ya kota ko manciji gure tu nak pakai pala siaga kan na murid na dia na paja tu 5 lolong ngi pahala materu iya na tu tahu mau pala da iya kalau lawi umrah
Apalagi kalau ni mata apa napa masyarakat sudah kita putar-putar. Ternyata putar-putar mata apa sana itu. ini penting saya wasiatkan ini. Iya. Madari kata apa? Cukuplah 1 kali 1 tahun. Iya. Mamadai ini itu ko boleh cica si tahu. 1 kali 3 tahun. Apa ya kong kay ibadah sakral pak ni pigaw malaulisu tak de tu sakral na. Ya na anu makarama na malaulisu tak de. Magi ko malap pa itay na pano masigi. Nasa cica misi tahu. Apa na pau nasa ko de to malap to malampi suga ko idapi tahu pe mamalap. Oh, di panamasya na laut dio. Latu masigi ta panala sa pertama boleh mali baju baru. Pokok nak tuda masulik ke tuda dulu makan aja kata berek nah Allahu Akbar padahal dia nak kena puasa. itu kenapa? Padahal itu sunnah bukan wajib. Iya, nah sebab sekali saja 1 tahun makanya dia menjadi ibadah sakral. Namo sampai Jumat pak kena cica misi tahu penuh masih namo lantai telu penuh to kena cica misi tahu. Tapi karena dia setiap minggu itu dianggap biasa. Ina tu nak kada tau pandai teh. Ia tu anu pamulangnya. Dia tu napada tau pamulangnya menre umrah si batau akap itu ina menre. Ia tu tau akap itu 5 ni sapakin ro dia ni lawi ko si ro dia oh dena. Madari lalo na pasi jemu sampai janna. Nasa to mapasi jamak bawan aku hotel. Pak melu joka aku tahu pa kunrun nah. 40 juta dina capu meme lo makasi biet na lo mapasi jemu. Iya, tapi dia tu gagok ko ya. Nah, itu yang saya wasiatkan ya. Kemudian penutup karena nanu guru tak sebenarnya ya, tanggung jawabku pak. Acara ini saya minta memang ada di Kulo satu kegiatan karena ini dari semua kecamatan. Ona waniye di Agasene. Kenro kak jeruna waniye. Oh anu kemari malam ya di Masjid An-Nur Purani Pituriasi Pituriawo Macane Pancalautan selesai. Kulo mani Baranti Puratoni. Kulo memato mani. Jadi di masigi lana si de kecamatan itu penggalangan dana. Jadi ya rona makada kantorona NU melo ibangung onron na to pengkajian ulama. Nah betul ulama. Nah kangi rodanae dana swadaya mi. Jadi pada idik mi masyarakat nasi drap tekong ka mak bantu tapi engka tu kupon nah idi mani banon roy. Yang ka kutu makada 20 sak busi ulang. Ya kamu nomor rekening nah kome kita transfer yokoro. Iya. Jadi tapi selama 23 bulan dia tu kan nak 2 tahun kurasi ulang nak 2 tahun. Mahagay na gang kayaro utarge imaka da iya kunule da api nule gang kami ro na jaji. Pa bahaya to na reko tami bantuan natin na selesai na. Jadi ka maka lebih mu ko kurang ini ko lebih bahaya apa bangunan milyon rimilaw. Jadi bukan operasional. Jadi pembangunan nami. Maka da ajak kam manaliwang niya ro na lebih dia boleh perewa kang kita maka da lebih hadim. Yo poko kurangi tanya no rusaku pag urusamon re man makiro. Jadi yang kakam makito salah sidit tamelo mawak ka pa. Ay may di man 20 sa busi ulang. Iya ko napay 30 tabaja na tako tersendak maka da DJ gaga makai aja na tabako baniro. Selesai ini. Yang penting kasat tatama komeloki patama satta makomero supaya itu bagi-bagi berkah istilahnya. Di denang kada tapi itu si demi masigi on utama si di kecamatan makero dan ini ya bokongang ya. Saya minta sebenarnya situngannya jadwalnya minggu pemak pi. Tapi gara-gara repa nama ko dia ini sesepasi kata-katai. Maka da ke gana ipalayolo ke gana imonri jibileus tak mulis maka tabe milo dampang ko wading ita palete. Sabang kato tamu kupole bontang utajang jadi makiro dia lagi serena se 20 kapi itu sona boleh mana timur leste na perewa jadi dia 20 pito sona salai kampung na perewa macene jadi maka da ya naru wilawi maka mudah-mudahan ada waktu 1 kali di anu iya apa mado satu ka tu kutu 5 su macene na ko na sidrap de gaga ceramah iya makiro pai dan itu juga saya minta saya kira yan ang pangulongan ng Bapak Ibu sekalian sekali lagi milo terima kasih maraja kalau ko sini na tomotoko Pak Imam pengurus masjid dan ibu-ibu majelis taklim tongarona na sange Pak Desa maka datalungas suatu melo na cara sibuk memang ni makun raya kasi law ni makko daw law ni mapasa maga dia na matin rumatan makun raya mana moto jadi mudah-mudahan na Pak Baraka ipong Allah Ta'ala sini na pasidakat amin.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum